Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu sila esikuthulela khona ke indaba etrendayo kwi-social media wengane zakwethu. Udaba ke otrendayo ke laphana video kakhuthuza ke laphana esimazi kakhulu ke endimeni kaMaskandi ke laphana wengane zakwethu ke egqoka kahle ke laphana wengane zakwethu ke ebuye ke eshuthe nabaculi nje abaningi naye ebuye ke nazo ke izingoma zakhe ke ethe ukuhluka ke emculweni kaMaskandi laphana bafowethu. Ubonakale ke laphana ke kwi-video ke laphana se-airport kukhona ke intombi kaSamkelo Sheze ke laphana eyayikade isesithenjini sika Samkelo Sheze. USamkelo Sheze siyamazi ke lensizwa ke ecishe ifane noTira ke laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi ke bagxeka isenzo sikakhuthuza ukuthi noma ngabe useyithathile intombi akumele phela ashuthe ngoba phela uzombangela inhliziyo ebuhlungu ke uSamkelo Sheze. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini okwakho uPaul, ubona ukuthi kukhona yini into wrong eyenziwe ke ukhuthuza ke laphana wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaul.